500 метр жерде базар бар, сол базарға бара жатырмыз. Бес евро міне. Онда кроссовкалар бар. Летный кроссовкалар распродажа дейді. Мыналар кожа. Кожа 5 евро, мыналар 5 евро. Кожаный шубалар. Девушка, что там у вас наверху? Там нет обуви? Хорошо, алайын ба? Тоже $12. Ну именно эти за $10 возьмите. $5 садите, $5. 6 долларов. Волотай хочешь. Ulan Furkan'ı? Bak. Ya oyun çıkıyorsun, diğer çıkıyorsun. Сладости, турецкие сладости. Çayların türü. Перец. Яблочный чай, чайлар екен. Чайдың неше түрі тұр. На $15. $15 değil. Кожа. На кожа. Бәрі кожа. Скидка есть? Şeyde jakby co? 15 dolar 15. Nie, thank you. Al bunu. Или? Ha. Madem İliye. Açım? 20 dolar 20. $20. Ой, ой, ой. О, кожа. Tamam. $30 dolar. $20, $30 кожа. 27 dolar 27. Var mı bu? Niye bilmiyorum. Ma.